Iwak toh ngudeh, iwak toh remaja, iwak toh permulaan dewasa agak umur sampian seteja kak dintoh, iwak toh remaja kak dintoh epakon muntut kesempatan. Apa napa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'adama an-naf'ah wa bi 'ulumihi wa bi kulli darin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayabtanimu ayyamal hadatsati wa unfuwani syababi. Mundut teh kesempatan sampian waktu muda, waktu permulaan di besar, waktu remaja, dek kapon apa? Dek ka proses kaangkui oleh cita-cita, dek ka amut telak bendek semacam mah saya berhubungan kala ben proses pendewasaan nah gula sampian. Kama kila akantah saya terbuaki ulama, akantah saya terbuaki sarang kesair di qadril qaddi tuqto ma tarumu faman romal muna lailan yakumu wa ayyamal hadatsati fautanimha ala innal hadatsata la tadumu. Sesuai kalaben kater jerih payah, sesuai kalaben kater usahana sampian kak dintoh bekal iparengi paponapa saya katero pasirah ureng setero ngaoliah cita-cita nah setero meraih cita-cita nah kak dinto cek malam sampian kak dinto da buneke sair gula bi sampian montero teka hajat di dalam cita-cita nah maka gula bi sampian epa kunci ke malam kak dinto benih kunci ke meloloh tetapi nah cek ke malam kak dinto kalaban ibadah dek Gusti Allah tor amut telak tor seterjana perkara se berhubungan kalaban proses gue lebih sampian kan kui meraih kesuksesan. Wa ayyamal hadatsati fautanimha. Ben boleh kak dinto iwak toh ngudeh, iwak toh remaja, iwak toh permulaan dewasa agak umur sampian seterja kak dinto, iwak toh remaja kak dinto epakon muntut kesempatan. Apa napa? Ala innal hadatsata la tadumu. Kengai saungkunna waktu ngudeh kak dintoh tak kira kekal tak kira abadi. Mumpung ki ngudeh tore gula bi sampian amut telak gula bi sampian a proses gula bi sampian perjuangaki cita-cita nah semangkat dari compok beng sebeng tocuk nah gula bi sampian mangkat dari pok compok beng sebeng mak le paki na le kanah mule ka pok compok napas eka hacet kak dintoh eka oleh karena can seki huru waktu ngudeh kak dintoh cuma sakecek karena tak kira kekal saya kocak ngudeh kak dintoh tetih mumpongki ngudeh mumpongki badai ponduk toreh kun aki waktu ngudeh kak dintoh kangkui amut telak kangkui acer kangkui meraih cita-cita nah gula bi sampian. Wala tajhad nafsahu jahdan wala yud'ifin nafsah hatta yanqati 'anil amali bal yasta'milur rifqah fi dzalika war rifqu aslun azimun fi jami'il asya'i. Ben boleh kak dintoh gula bi sampian pakon cek mamusakat dek ka abek tibi cek sampai ketika gula bi sampian lesoh atau lelah cek pas sampai gula bi sampian kak dintoh putus asa atas perjuangan seekalakoh gula bi sampian tatapena gula bi sampian aku na aki waktu kak dintoh waktu muda kak dintoh kala bencara ani sereh abek tibi inale kanah lesoh kak dintoh ambu ketika amut telak sampian dan ternyata pas di dalam kabel dan lesoh tikel tak usah paksaki keng mun saumba mana sampian amut telak oleh 2 menit pas lesoh mun kun oleh 2 menit kak bisa benih lesoh kana tapi keng sengkah le mun sengkah kak dintoh wajib paksa karena lesoh bi sengkah kak dintoh rep mirip rasana ketika gula bi sampian sengkah otomatis aja keng rasa lesoh jadi mun i dalam keadaan lesoh sareng kiai musonnya kak dintoh pakon cek maksa
keng mun dalam keberadaan sengkah toreh gula paksa aki sampian paksa abe tibi mak le rasa sengkah kak bintoh elang dari peken gula bi sampian mak le tak tetih tabiat sebedeh neng atenah gula bi sampian mak le gula bi sampian kak bintoh teti orang fokus teti orang alem napa se kata orang sepo dari bedenah gula bi sampian kak bintoh mak le tekah hacet mak le gula bi sampian bisa mabangga kak orang sepo ni lanah dinikah toreh gula bi sampian amut telak toreh gula bi sampian a proses perjuangaki kita nah gula bi sampian perjuangaki kita orang sepo terhadap sampian keng tatape nah mun sampian amut telak terus pas lesoh istirahat sedikit is ampun nah beres lesoh nah tore pas berjuang boleh tore pas amut telak boleh warifku aslun azimun fi jami'il asya'a ben boleh kak dinto ini pakon lawanan ini pakon cek ruka puruh ini pakon cek kasusuh karena lawanan kak dinto aslun azimun kak dinto asal seraja atau sumber seraja di dalam cakap hal ketika gue lebih sampian proses secara bertahap step by step kena mungkin insya Allah gue lebih sampian nikah bakal ngaoleh kesempurnaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna hadza dinu matinun fa awilu fihi birifqin wa la tabghud ala nafsika ibadatallahi ta'ala fa innal mumbitti la ardon wa ta'ah wa la dhahran abqa. Kanjeng Nabi kak dinto adebu ala enga ipin kak maturana saungkuna agama kak dinto sangat kokoh sangat kuat maka dalam hal acara ni tugas agama kak dintoh gue lebih sampian pakon kani sereh abe tibi cek sampai sampian kak dintoh beci kak abe tibi dalam urusan ibadah dari Gusti Allah karena ureng seampun keelangan kekuatan kak dintoh tak kira bisa ajalan neng tanah kak dimafoi karena lesoh bentak kira bisa ungke ke kendaraan bentak dek kendaraan saya bisa pertahanaki dia mula lesoh hilangnya dari kak dintoh abelih kasih kenda toreh gue lebih sampian amut telak amu syawaro pas sampai gue lebih sampian aroma selesok mun lesoh baru istirahat sedikit baru amut telak boleh jadi mun seumpamana amdan amut telak pah lesoh tinggal dia paksa aki kana keng mun saumpamana amut telak oleh 2 menit pah lesoh beni lesoh nikah tapi keng sengkah nikah akan ke masalah lesoh ketika aku lebih sampean lesoh nang sekecil bisa ampun nah beres lesoh nah maka ngalakoni boleh perjuangan kita nah sampean kita nah lebih sampean keng mun saumpama nah ambian dalam keberadaan lesoh pas bedah kewajiban pesantren maka dengan alasan apapun toreh paksa aki betenah lebih sampean kecuali sampean kadin toh dalam keberadaan sakit itu kalau bengkek masake mun kek masake ampun jala pola. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Semoga manfaat perajinan sedaja nanti teka hasil. Al-Fatihah. Dia kena belian sehingga jenis orang mustaqim serta bagaimana anda ini